Dragi ljubitelji dobre, a jeftine kuhinje, dobrodošli u naš studentski dom, u kuhinju našu. Danas ćemo vam pripremiti jedno jelo koje se zove gljive na salatu. Za to jelo su nam potrebne gljive, majoneze, papar, sol, pitomi humorač, limun, rikula, peršun i dačinske neke trave. I onda ćemo početi pripremati. Prvo ćemo uraditi vodu, staviti da prohluča, posolit ćemo je i staviti da prohluča. Pola limuna. I staviti da... Dakle, stavit ćemo da voda prohluča. I sada idemo isječati gljive. Koje ćemo, kad prohluča voda, kuhati jedno 5 minuta, maksimalno 5 minuta. Dok ja ovo sjeckam, da objasnim jednoj gospođi ili gospođi se ne zna tačno. Gospođica. Koja se zove Tajma, koja nam je javila se na naš portal vezano za poparu našu zadnju što smo spremali. Ja znam za ovu našu kontinentalnu poparu, ali i Dalmatinci rade popare od ribe, to je njihova popara. Znači svaki kraj ima nešto svoje. Isto kao što mi imamo kontinentalci, mi imamo divljač, divljeg zeca, divlje svinju i ostale neke divlje životinje. Oni u moru imaju isto divljač. Imamo, znači, morski pas je divljač, onda je vrdobina divljač, raža i tako ta vrsta ribe. Prema tome, popara je općenit naziv. Provjerimo ćemo mi majonezu. Sada u majonezu, snimaš, u majonezu ćemo dodati ostatak limuna. I pomiješati. Nasjećemo pitomog humorača. On nije previše terčan kao divlji. Nasjećemo malo peršuna. I rikula. Majonez ćemo dati malo mješavine ovih mojih trava, bez toga ništa.
Voda nam je probila. Sad ćemo staviti gljive. Zakon 5 minuta. Da nam se prokuhaju u ovoj vodi. Gljive su skuhale. Sad ćemo ih procijediti. Pošto se gljive ohladile, krenut ćemo u plastičnu jedinicu. Dodat ćemo ove trave, peršun, žikovi i komorac pitoni. Miješati. Dodati majonezu. Opet malo promiješati. Možemo još jednu kaškicu. Ne vidimo sad. Sad ćemo probati kako je slano, sad je sasvim dovoljno što se tiče majoneze. Ne treba dati ništa više. Samo ćemo, dodat ćemo papra malo. Fino.